ijambo ryo ku kwezi, neno la mwezi huu ni ukwezi ko guhangana n'ibiduhanze. Ni mwezi wa kupambana na vitu ambavyo viko vinapambana na sisi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo igihe cyose ikintu cyose gifite umwanya wacu. Neno la Mungu linasema kwamba kila kitu kina wakati wake na majira yake. Hari igihe cyo guhunga intambara, kuna wakati wa kukimbia vita. Hari igihe cyo kwinyegeza intambara, kuna wakati wa kufichama vita. Mugabo haraba n'igihe cyo guhangana n'intambara. Lakini panakuwa na wakati wa kupambana na vita. Uribuka ko Yesu yigeze guhunga intambara. Kumbuka Yesu aliwahi kukimbia vita. Cyangwa guhungishwa ama kukimbizwa. Igihe Herode agomba kwica abana bose imyaka 2. Wakati Herode alitaka kuwa watoto wote mpaka umri wa miaka 2. Abana bose batarakwiza imyaka 2. Watoto wote wajaeneza umri wa miaka 2. Malaika agendera Yosefu. Malaika akamtembelea Yusufu. Aramubwira ati hungisha umwana na nyina muri Egiputa. Akamwambia kamata mama na mtoto wakimbize kuko Misri. Ico gihe cyari igihe cyo guhunga intambara. Iyo wakati ilikuwa ni wakati wa kukimbia vita. Ariko uyu munsi, lakini leo huyu mwezi ni kwezi ko guhangana n'ibiduhanze. Ni mwezi wa kupambana na vitu ambavyo viko vinapambana na sisi. Numva usa n'ugize ubwoba. Naona kama vile unafanana na mtu ambaye ana uoga. Haruzi kwanza kubwira ngo uco bikwepa uje kunyegera. Maana ulikula zali kwamba nitakwambia kwepa uende. Ariko ntabwo nkubwiye kunyegera. Lakini sikwambie kwamba utafichama. Ariko nakubwiye ko gukweza rwangana n'ibiguhanze. Nakwambia mwezi huu ni wa kupambana na vitu ambavyo vinapambana na wewe. Iyo rasio hangana nayo uyirihe. Iyo rasio pambana nayo ilipe. Iyo nzi y'abandi hangana nayo uyirihe. Nyumba ya watu pambana nayo uilipe. Iyo fiançaye hangana nayo kugeza mariage ibe. Iyo fiançaye vumilia pambana paka ibyo bintu hangana navyo kugeza bikunze. Ibyo vitu pambana navyo paka kieleweke. Hangana n'ivyo biguhanze. Pambana na vitu ambavyo vinakupambana. Ariyo strategy Satani yakoze. Kuna strategy Shetani alitengeneza. Niyo twiga uno munsi rero. Ndio tutajifundisha siku ya leo. Nukwezi ko guhangana. Ni mwezi wa kupambana n'ibiduhanze. Na vitu ambavyo vinatupambana. Ariko uyu munsi, lakini leo turaza kudekoda kode ya Satani. Tutakwenda kuondosha kode ya Shetani. Araga kode yashizemo. Kuna kakode amefanya. Kode ya mbere Satani yakoze. Kode ya kwanza Shetani aliyoifanya. No kukwambura ijambo. Ni kukunyanganya na kukuvua neno. Ijambo ryo gukoreye. Neno lingekutumikia. Ijambo ryo kurwaniriye. Neno lingekupigania. Ijambo ryo tumye bikunda. Neno lingesababisha vinawezekana. Satani agomba kukwambura ijambo. Shetani anataka kukuvua neno. Haricho wavuganye n'Imana. Kuna kile umezungumza na Mungu. Haricho wasezeranye n'Imana. Kuna kile ambacho umeahidiana na Mungu. Haricho wasomye mu ijambo ry'Imana. Kuna kile umesoma katika neno la Mungu. Haricho mazimisi watura. Kuna kile unamaliza masiku na kile. Ariko Satani amaze gukora teknike ziwe zose. Lakini Shetani amefanya teknike zake zote. Zo kukwambura. Za kukuvua. Kugira ngo ube désarmé usigaye uri wazi. Ili ubakie uko vide. Munyemeye dusome Itanguriro 3 rimwe gushika kuri 4. Mwanzo 3:1 hadi 4. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishamba uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimugiye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo. Umugore yishura iyo nzoka ati vyama ku biti byo muri iri tongo twemerewe kubijya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo n'ivy'Imana yatubujije ngo nitubigeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura umugore iti haba n'intete ntimuzopfa. Imana idufashe cyane. Imana yaravuganye na Adamu ivugana na Eva. Mungu alizungumza na Adamu na Hawa. Irababwira amategeko yayo. Akawaambia amri zingine. Irababwira ati ibiti birekure kuribwa nibi. Akawaambia miti inaachiliwa kuliwa ni hii. Ibiti bitarekure kuribwa nibi. Miti ambayo hairuhusiwi kula ni hii. Adamu na Eva warabitahura. Adamu na Hawa wakaelewa. Satani aravyumva. Shetani akasikia. Reka ndabibutse ko ibintu byose tuyaga n'Imana Satani avyumva. Acha nikwambie kwamba vitu vyote tunazungumza na Mungu Shetani huwa anasikia. Nibisigura ko Satani ari hose ari omnipresent oya. Haimaanishi kwamba Shetani yuko pote, hapana. Hapana. Mugabo Satani akorana n'abadaimoni biyo bamuzanira makuru. Lakini Shetani anatumika na wafuasi wake wa mapepo wanaletea habari. Hariho mutudaimoni nka 20 canke 30 kana tuko turakumviriza. Hapo meketi kuna tumapepo kama 20 ama 30. Aya majambo tuyaga. Aya maneno tunazungumza. Satani arayumva biciye kwa daimoni biwe. Shetani anayasikia kupitia mapepo wake. Satani aramenyako. Shetani akajua kwamba Imana yababwiye ati Mungu aliwaambia kwamba nimaja kugiti runaka muzopfa. mukikula katika mti
fulani wa matunda mtakufa. maze satani aza aje guhinyuza, Shetani akakuja kuhakikisha kugira ngo abakuremo vya bindi bafitaniye n'Imana rya jambo, ili awaondolee lile neno ambalo Mungu aliwapatia. kwa kundi dweje kumva ijambo, Ile kitu tunamaliza kusikia neno la satani Mungu, amaza kugutwika wakakuvugisha. Shetani anakuja kwenye sikio lako na kuongelesha. Satani aravugisha Eva, Shetani akazungumzisha Eva. satani aciye mu nzoka. Shetani anapitia kwenye Navuze nyoka. ni satani ntiyizira wenyene, Shetani hakuji peke yake, afise abarungika. ana wafuasi wake. Ashaka kurungika inzoka, Anaweza kutuma nyoka, canke akarungika mama kabibi, ama anatuma makabibi, canke papa kabwana. ama papa kabwana. Ukibaza ngo n'umuntu, Wewe unawaza kwamba ni mtu, kumbe ni daimoni nzima, kumbe ni pepo tu, kumbe ni shetani muzima. kumbe ni shetani tu. Ibuka ikindi gihe Yesu yabwiye Petero Kumbuka wakati mwingine Yesu akamwambia Petro, ati mvako satani, eti nitoke kwa shetani. kuko yari yabonye ko satani yaciye muri Petero. Maana ni kweli wana kwamba amepitia, shetani alipitia kwa Petro. Satani rero kode yiwe, Shetani kode yake arashaka kutakubuza kuza gusenga, anaweza kutokukataza kuja kuomba, akakureka, anakuacha, akavuga ati genda usenge, anasema nenda kaomba, ariko ndazigeneza kubigukuramo, lakini najua gisi nitakuondolea neno. ahera ngo nangana. Eti ni kweli, None ni kweli. kubera iki pasiteri wanyu afata mikrofoni n'ukuboko kw'ibubamfu? Kwa nini mchungaji wenu akamata mic kwa mkono wa kushoto? Reka ndayishire mu kuryo. Acha nitie kwa kulia. Yesu ashimwe. Amen. Wahejeje kwezagirwa, Umeshabarikiwa, kwa Mungu twaratuye ukwizera, zimasha tumekiri imani, hari ibintu bigiye gukoreka, kuna vitu vinakwenda kufanyika, hageze kutaha na inafika wakati wa kwenda nyumbani, satani akakongorera, shetani anakuambia, aciye mu muntu, anapitia ndani ya mtu, aciye mu bintu, anapitia ndani ya vitu, aciye no mu vyimviro, anapita katika mawazo. acabaza Eva Akamuuliza Hawa, ati nankana, eti ni kweli Imana yababuje ngo ntihagire n'igiti na kimwe mujya? Mungu aliwakataza msikule mti wowote? Urumva ayo mayeri? Mnasikia hiyo? Maze Eva aratobora sokra, aravuga ibanga, Eva akavunja siri. ngo oya, ngo urumva ngo yatubwiye ngo, Unasikia alituambia ngo ibi tuzojya, hivi tukule, n'ibi tuzojye, hivi vingine asubira ngo tusile. iki nitwakijya Akasema hiki tukikula ngo tuzopfa. tutakufa. Satani acavuga ati haba n'indete, Shetani akasema hapana, muwezi kufa, nimuzopfa. hamtakufa. Aje guhinyuza Imana. Anakuja kupindua Mungu. Eva rero acagira jujutaje, acarajujuta, Hawa akawa mjinga, arajujuta gose, akakuwa mjinga, aja gukora akaenda ivyo kutumika satani avuze, kile ambacho shetani anamuamrisha kumwambia, kuruta gukora ivyo Imana yavuze, kuliko kutumika kile ambacho Mungu alimwambia. abantu turi ngaha, Wanadamu kama tuko hapa, uri kurumva ijambo ry'Imana, unasikia neno la Mungu, uravyumva neza, unasikia haraka, ariko haje umuntu akumvisha mu bwotwi, lakini pakikuja mtu anakusikilizisha sikioni, akakwereka ibintu negatife, anakuonesha vitu ambavyo haviwezekani, ubwo nyene kubera umuntu usinzi ingene aba ameze, kwa sababu usijigisi mwanadamu alivyo. ijya kode ya satani yaba yayigushizemwo, Ile kodi ya shetani anakuwa ameshaimweka ndani, ukacumuha ugutwi, unampatia sikio, ukumviriza, unasikiliza, ukamuha ugutwi, unampa sikio, ukamubwira amabanga yawe yose, unamwambia siri zako zote, aca guhindura, anakubadilisha, akakubwira ati mbere anakwambia kwanza, kwanza no gusengera mu rusengero ni icyaha, hata kuombea kanisani ni Roke dhambi. gusengera mu nzu yawe, Wewe uombe nyumba yako, munsi y'igitanda. chini ya kitanda chako. Yesu ashimwe. Amen. Satani rero aza nk'umuntu umenga ariko aravuga ibintu vyiza, Shetani anakuja kama mtu anasema mambo mazuri. na nkani Imana yarababujije nimuze mujye kuri. Ni kweli Mungu amewakataza msile kwa hiyo mti. Igihe cyose uzumva ijambo ry'Imana, Wakati wote utasikia neno la Mungu, ukumva undi muntu akubwira ibitandukanye na vya bindi wumvise, unasikia mtu anakuambia tofauti na yale ambayo umeshasikia, ni Satani abagomba kugukuramo rya jambo, ni shetani anataka kukuondolea lile neno, kugira ngo imbaraga za Satani, ili nguvu za shetani, imbaraga z'abadaimoni, nguvu za mapepo, amarozi ashobore kugushikira byoroshe, uchawi ukufikiria haraka, kuko igihe cyose ufise ijambo, maana wakati wote una neno, nta mudaimoni yo gushobora. hakuna pepo atakayesimama mbele yako. Haleluya. Amen. Satani agushoboye rimwe gusa, Shetani anakuweza limoja tu, mu gihe ashoboye kugukurako ijambo. wakati anaweza kukuondolea kwa neno.
umugabo umwe yari umukozi wo mu nzu. Baba mmoja alikuwa mtumishi wa ndani, arakundwa na bosi wiwe cyane, akapendwa na bosi yake sana. undi muntu agomba kumumukura ko biranka, mwingine mtu akataka kumutoa pale. urazi ngene yabikoze? Unajua kisa alifanya? Yaraje aramubwira ati, alikuja akamwambia, none we warize amashure yo gukora mu nzu? wewe ulisoma masomo ya kutumika ndani ya nyumba? Aramubwira toya. Akasema hapana. Ati niyo mpamvu njoo maana nubona ndakubwira ibyo bigisha mu mashure yo gukora mu nzu. Unaona yale wanafundisha katika madarasa ya kutumika mu nyumba. Ndabikubwiye, nikikwambia ahubwo bosi yo chakugwiriza n'umushahara inshuro nyinshi. Bosi atakuzidisha mshahara ataturu nyingi. Wao ndiye aramutega ugutwi, ule akamsikiliza, ati mbwira, eti niambie, ati igihe cyose bosi azo ariko aravuga, wakati wote bosi atakuwa anasema, uzokwame wigigwa kure, uwe unasogea mbali, ugira gutya, unafanya hivi. Hama abandanje kuvuga, alipoenda anasema, uzochugira gutya, uwe unafunga mapua, ugari zuru gatoya, funga mapua kidogo, umere nk'uwigigwa inyuma, uwe safi na mwanasogea nyuma. Ati ico kintu gikoze wewe, hicho kitu kikifanya wewe, ati bosi azoca no kongera n'umushahara. Bosi atakuongeza na mshahara. Wa mubosi, yule bosi ashitse, alipofika agomba kubwira umukozi ati, urumva rero muraza gusumuku. Wakati anataka kuambia mtumishi eti mtaemea hivi, akafanya. Wa mukozi akacha, ule mtumishi anafanya hivi. uko banaja kuvuga, Gisa anasema bosi anafanya hivi. Anasema anafanya hivi. Yegera akacha, anasogea anafanya hivi. Akacha yugara mazuru, anafunga mapua. Bosi aravyitegereza. Bosi akatizama, hagati umukozi ntasuzugara nangwa, akasema mtumishi hana dharau hivi. Zanuka mukana akagira ngo, anawaza nanuka kinywani, anafanya jisinuka none, anasikia mimi sinuka. Wa muntu mubi, yule mtu mbaya achazunguka abwira bosi, akazunguruka akamwambia bosi, atujya mukozi wawe murabe neza, ule mtumishi wako mtizame vizuri. yarambwiye ngo wowe urasuzuguritse, aliniambia kwamba wewe unazaraulika, ati mbere mu kanwa kawe uranuka, kwenye kinywa chako unanuka, ati mbere nashobora guhagarara imbere yawe ngo aguma yumviriza uri kuravuga, hawezi hata kusimama mbele yako eti asikilize uko unasema, kunuka gusa, manaki wewe unanuka. Wa bosi arababara, ule bosi akaumia, arababara, akaumia, akati umukozi nafashe neza niki niki niki, akasema mtumishi imekamata vizuri hivi na hivi, ngira ndamuha ibihano, nataka nimpe adhabu. hari mu gihugu ciyo kure, ilikuwa ni katika nchi yuko mbali. acha yandikira ikete umukuru w'igipolisi, akaandikia barua kiongozi wa polisi, kuko nyamu bosi yari umukuru cyane, ule bosi alikuwa mtu wa juu, arungikira umukuru w'igipolisi kuri position kanaka, akatumia mkubwa wa polisi position, aramwandikira ikete, akamwandikia barua, ati uyu muhungu ndakurungikiye, huyu kijana nakutumia, yarankoreye ikosa rinini cyane, amenitendea makosa makubwa, none nagomba nilikuwa nataka umufukamike, umpigishe magoti, umukubiti inkoni nyinshi, piga fimbo nyingi kabisa, hamwe pale abatagishoboye no kuvuga sigari kiruruma, hataweza hata kuzungumza, hama uco umusiga ngaho, muache hapo, abiwabo bazoza kumutora ngaho ari kiruruma, wakwao watakuja kumchukua hapo, anataka kuwa mauti, ashira muri envelope, akatia kwenye envelope, acha hawa mukozi, akapatile mtumishi, aramubwira ati iyi irikete, akasema barua hii, urazi wa mukuru wa ya position umugenzi wangu, unajua ule kiongozi wa position polisi, ugende uyimushire, upelekeye, nagomba ko akumpera mahera ngira ndakongera umushahara, nilikuwa nataka kupatie pesa, nataka nikuongeze mshahara, ibifaranga byose azakuguha ugende utwayirisha koshi, sinzi ko bizagukwira, pesa atakupatia, uende unabeba begi, sijui kwamba itaenea. wa mukozi aragenda, tumisha kaenda, ageze mu nzira, alipofika njiani, bahura na wa wundi yamubeshi, wakakutana na ule ambaye amemdanganya, aramubwira ati muhungu ugiye, akamwambia kijana unaenda wapi? Mbona ufise urushakoshi na envelope, mbona una sakoshi na envelope? waunda mu kwa kundi yama mucaca nawe akamubwira, Gisa alikuwa anamwambia na anamwambia, ati kakabanga wanyibiye bosi ya bosi kabayeko, nimekuwa dini, bosi yamaye ikete, bosi amenipatia barua, ndarijanya hanaka, napeleka mali fulani, baraza kuma mahera yuzisha koshi, watanipatia pesa na jasta koshi, ndaza kuguhako, nitakupa eko. wao ni kubera ya mwanga, nubundi urabona yabikoze kubera mwanga, ule mwingine kwa sababu alikuwa anamchukia na alifanya na kumchukia, akasema nabikoze ngira nga aronka ingorane, nilifanya hivyo ili apate shida, ngira muha mahera, wanataka ampe pesa, kera kubisimwereka hasi, hapo akampiga amwase ya kete, anamnyang'anya barua, amwase na ya shakoshi, anamnyang'anya sakoshi, arirutse kuri wa wundi, akakimbia kwa ule mtu ule polisi. Haleluya, amen. abakugirira nabi bagiye kubihanirwa, wanaokutendea vibaya wanakwenda kuadhibiwa kwa hayo. ageze
ageze alipopafika ati nyakubahwa ni wewe nakati mheshimiwa ni wewe fulani ndio kiriketi chukua barua waundi alisomye mwingine aliposoma uratangura kwegera kwagurisha kosha tibe akaanza kufungua sakoshi hava kwigwa ngaha hapo zitaenea azayimba ati fukama wakamwambia piga magoti ati mbele yo guhumuna mahera babanza kumuvuka kabla ya kupatia mtu pesa wanampigisha magoti ati kamenda fukama basi acha niwe napiga magoti basi kofi jambere kofi la kwanza wakapiga kabisa asanga kumba haniwe cha kintu yakoreye wao kumbe ameadhibiwa kwa sababu ya kile kitu ametendea ule mtu uzoguhanga zohangwa n'Imana atakayepambana na wewe atapambana na Mungu uzoguhagurukira zohagurukirwa n'Imana atakayekusimamia Mungu atamsimamia ijambo lihagareko neno lisimamia hili kurwanya Imana igiye kumuhagurukira atakayekupiganisha Mungu anakwenda kumsimamia haleluya amen haleluya amen bugi ibibazo ufise matatizo ambayo unayo byatewe na Satani vimesababishwa na Shetani mugabo ashobora kuba yaraciye kuri runaka lakini labda amepitia kwa mtu fulani bishobora kuba byaraciye kuri runaka kwa mtu fulani haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen bishobora kuba byaciye kuri runaka labda amepitia kwa mtu fulani ariko kubera ijambo lakini kwa sababu ya neno umepewa Imana na Mungu aliye mbinguni ijambo wahawe na bosi neno umepewa na bosi wa mabosi ukibaki nalo nta murozi azogushobora hakuna mchawi atakuweza azogushobora rimwe gusa atakuweza mara moja tu mugihe wataye ijambo wakati umetopa ariko kandi lakini tena azobihanirwa ataadhibiwa haleluya amen Satani niyo kode yiwe Shetani ndio kode yake hiyo yo kwakana ijambo ya kukataa neno kwaka ijambo ya kunyang'anya neno yo kwakana ijambo ya kunyang'anyana neno Satani aramenyereye kwaka abantu ijambo Shetani anazoea kunyang'anya watu neno ubutumwa bwiza uko wanditswe na Matayo 13 ku murongo wa 3 gushika ku 8 Matayo mtakatifu 13:3 hadi 18 kugeza ku 8 tuca dusimba tutaruka tuca tuja ku 19 tutaenda 19 gushika kuri 23 hadi 23 kuri 13 nyene hapo 19 turasoma mu izina rya Yesu ababwira byinshi mu migani aravuga ati umubivyi yasohoye imbuto akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira inyoni ziraza zirazinobagura izindi zigwa ku rutare hatari ivu ryinshi zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise ziruma izindi zigwa mu mahwa amahwa arakura arazinyoha izindi zigwa mu ivu ryiza zihunda impeke zimwe 100 izindi 60 izindi 30 bityo Imana idufashe cyane dusimbira kuri 19 uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye wa mubi araza agasahura ikibibwe mu mutima wiwe uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo agaca aryakirana umunezero ariko ntagira imizi muri we ahagarara umwanya muto iyo yadutswe ko namarushwa bona kadenderezo azira iryo jambo bica bimutsitaza uwabibwe mu mahwa nawe niwe yumva iryo jambo ariko mwitwariko w'ivyisi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo akaba ikirumbirane wabibwe mu ivu ryiza niwe yumva iryo jambo akaritahura uwo niwo rero yama imbuto umwe akagira 100 uwundi 60 uwundi 30 bityo Imana ihabwe icubahiro amen Yesu aza kuwabwira umugani Yesu akawaambia hadithi ati mubivyi eti mlimaji ati yarateye imbuto alipanda mbegu yarabivye imbuto alipanda mbegu ati zimwe zigwa mu ivu ryiza moja ikaanguka kwenye majivu izindi zigwa mu mahwa ingine kwenye miba izindi zigwa mu rutare ingine kwenye mwamba izindi zigwa hafi barabara zingine zikaanguka karibuni na barabara afizira inyoni ziratoragura ndege wangani wakaja wakachukua abigisha baravuga ati nako twigishiriza mu migani n'ibiki wanafunzi wakasema mbona tufundisha tutafsirie acarasobanura akatafsiri ati uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye wa mubaraza agasahura ikibibwe mu mutima wiwe
bisigura ko tushobora kuba turi ngaha, inamaanisha kwamba tunaweza kuwa hapa tukigisha, tunafundisha, abantu bakabona kumenga ni huri, watu wanaona kwamba uko hapo, mugabo duhejeje, lakini tukimaliza Satani akaza karikura. Shetani anakuja anaondosha. Uwo niwe yabibwira iruhande y'inzira. Uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo agaca aryakirana umunezero, ariko ntagira imizi muri we, ahagara umwanya muto. Iyo yadutswe ko n'amarushwa n'akadenderezo, bona akadenderezo azira iryo jambo bica bimutsitaza. Uyu munsi ukumva ijambo kumva kabisa kabisa, leo unasikia neno unasikia kabisa kabisa, kwizera, una imani, mugabo ahura n'akadenderezo gatonya gusa, ukikutana na kitu kakudanganyishia tu ukacobihagarika, unavisimamisha. Uwabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo, ariko umwitwarariko w'iby'iyi si n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo, akaba ikirumbirane. Yesu ashimwe. Amen. Uwabibwe mu mahwa, aliyepandwa katika miba, arumva ijambo, anasikia neno, mugabo kubera ubuzima, kwa sababu ya maisha, akaranirwa no kuza gusenga jeudi, anashindwa na kuingia siku ya 4, akaranirwa no kuza gusenga muri selule, anashindwa kuingia mselile. Ariko uwabibwe mu ivu ryiza niwe yumva ijambo, lakini aliyopandwa katika udongo mzuri ndiye akaritahura, analielewa. uwo niwe rero yama imbuto, umwe akagira 100, mmoja anakuwa na 100. Amen. Amen. Bwira mugenzi ati wo usanga ari jewe, mwambie mwenzako utakuta ni mimi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka nsubiremo. Uwabibwe mu ivu ryiza niwe yumva ijambo, iryo jambo akaritahura, uwo niwe rero yama imbuto, umwe akagira 100, uwundi 60, uwundi 30, bityo Imana yawicubaye. Haleluya. Amen. Reka ube mu ivu ryiza, acha uwe katika udongo mzuri, reka wimbuke, acha upate mazao, reka ijambo rivuzwe rigira icyo rimaze muri wewe, acha neno linasemekana liwe na faida katika maisha yako. Haleluya. Amen. Satani nazobura kukubaza, Shetani hatakosa kukuuliza, Satani nazobura kukubaza, Shetani hatakosa kukuuliza, mbega lya jambo wewe wabyumvise, je, lile neno umelisikia wewe walitahuye, umelielewa? Umuntu yabibajije na Yesu, mtu amemswali na Yesu. Dusomye Luka 3:22, Luka 3:22, tukaca dusoma na Luka 4 na Luka 4 3 na 4, 3:4. turasoma izina rya Yesu. Amen. Luka 3:22, mwemu yera aramanuka amugwako afise ishusho y'umubiri usa n'inuma, ijwi riva mu ijuru riti, ni wewe mwana wanje nkunda ukampimbara. Luka 4 ku murongo wa 3 n'uwa 4, mstari wa 3 na umugwanizi aramubwira ati, ni wabura umwana w'Imana bwirira ibuye ricika umutsima. Yesu aramwishura ati, byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, Imana idufashe cyane. Shetani yarabyumvise ingene mwemu w'Imana yamanutse, alisikia gisi Roho wa Mungu anashuka igihe Yesu yabatizwa. wakati Yesu anabatizwa, Imana ivuga ati, ni umwana wanje nkunda akampimbara. sauti ya Mungu ikasikilizika, inasema kwamba huyu ni mwanangu wa pekee na anampenda tena ananifurahia. Aheza umwanya muto cyane, palipoisha muda mchache, Satani araza, Shetani akaja, nimbura umwana w'Imana, eti kama wewe ni mwana wa Mungu. bisigura ati nanganura umwana w'Imana, inamaanisha kwamba ni kweli wewe ni mwana wa Mungu, umwana w'Imana. ama wewe ni mwana wa Mungu. Eske Satani nazi ko Yesu ari umwana w'Imana? Shetani sanajua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ni babana, si waliishi naye baba daimoni wa muntu yarafashwe n'abadaimoni, wale mtakuwa nakamatiwa na mapepo. ni yavuze ati Yesu mwana w'Imana, ati ntutuhane ngo igihe cyacu kitarage. Alisema Yesu mwana wa Mungu, sisi tuadhibu wakati watu wa ariko Satani ngo nimbura umwana w'Imana. Shetani eti kama wewe ni mwana wa Mungu. Satani shaka kugendera ati nankana. Shetani anaweza kutembelea eti ibyo kwizera uravyemera, hivi vya kuamini unavijua, ibyo kugira ko uravyemera, hivi nakwambia hivi unavikubali. Satani nagushobore, Shetani asikuweze, ukijambo warose, maana neno lile lipata ndio ligiye kukurwanira, ndio linakwenda kukupigania muri iki gihe cyo guhangana n'ibiduhanze, wakati wa kupambana vitu ambavyo vinatupasa. Yesu mukunesha Satani, Yesu kwa kumjibu Shetani yamubwiye ngo handitswe ngo, alimjibu pameandikwa. Yesu yarazi ijambo ry'Imana, Yesu alikuwa anajua neno la Mungu, ariko ntiyabuze umuntu yoba yinga adafise na Biblia, lakini hapakosi mtu yuko hapa hana hata Biblia. hari ijambo wewe watse, kuna neno wewe umenyang'anya, hari Imana yavuganye nawe waracatswe, kuna kile Mungu amezungumza nawe umenyang'anya, hari amasezerano Imana yaguhaye, kuna ahadi Mungu amekupa yigeze ashika, haijawahi kutimia, ibanye
kutokea na gesi umenyanganywa neno, ariko uyu munsi subizwa amasezerano yawe mu izina rya Yesu. lakini leo rudishwa ahadi zao katika jina la Yesu. Abarozi baragushoboye, Wachawi wamekuweza, baraguteye ingwara, wanakusababishia magonjwa, baraguteye ibibazo, wanakusababishia shida, baraguteye ibinabiriya, wanakusababishia na mengine. habayo blockage mu buzima, Pamekuwa kiziwizi katika maisha. aho agomba gushika bitakunze, Kuna mahali utaka kufika lakini kuwezekana, bibanye nuko ijambo waragatswe, kutokea na gesi neno umenyanganywa, ariko uyu munsi ndagusubije mu ijambo mu izina rya Yesu. lakini leo nakurudishia neno katika jina la Ijambo Yesu. wakiriye ryakire kandi mu izina rya Neno Yesu. umepokea umenyanganywa, lipokea Ijambo katika jina la watso Yesu. ryakire mu izina rya Yesu. Neno umenyanganywa, lipokea kwa jina la Mu Yesu. kibanza cyari mu ijambo, Mahali palikuwa na neno, abadayimoni bashizemo ibintu bibi, mapepo wameweka vitu vichafu. ndabirukanye mu izina rya Yesu. Nakemea kwa jina la Yesu. Nyemerera usubiremo ano majambo, Nikubalie rudia maneno haya. uvuga ati mwami Yesu, Sema Bwana Yesu, rya jambo wambwira lile neno uliloniambia biciye mu ijambo ryawe, kupitia neno lako, biciye mu buhanuzi, kupitia unabii, nararyakiriye, nimelipokea, ndaryizera, nikaliamini, ariko satani yararinyivye. lakini shetani akaniiba. Ni nacyo gituma Ndio maana abarozi wachawi baronse ikibanza muri jewe. wamepata nafasi ndani yangu, Ariko mwami, lakini Bwana Yesu, nihanye nimetubu ugusamara kwangu, kuzuba kwangu, ugutakaza kwangu, kupoteza kwangu, ndasubiye ku rutonde, naongeza kurudi kwenye orodha. unsubize ijambo Nirudishe neno wamaye, ambao umenipa, kandi ndizeye tena ninaamini ko bigiye gukoreka kwamba vinakwenda mu kufanyika. izina rya Ni Yesu. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Makofi kwa Yesu. Ugiye gusubiza ijambo, Unakwenda kurudishwa ugiye neno, gusubira mu kibanza cyawe. unakwenda kurudia nafasi yako. Wari waratakaje ikibanza cyawe, Umepoteza nafasi yako. hari ibyo utashobora kwiyumvira, Kuna vitu ambavyo kunaweza ariko kuwaza. wari usigaye wiyumvira bibi, Kwa sasa ulikuwa unawaza mabaya, wari usigaye ukora bibi, ulikuwa unatumika wari vibaya, usigaye utagishobora gushika hahandi, ulikuwa uwezi tena kufika ile ariko nafasi. guhera uyu munsi Lakini kuanzia ugiye leo gukora ibitangaza, Mungu anakwenda kutenda muujiza. ugiye guhangana n'ibiguhanga, Unakwenda kupambana na vitu ugiye vinakupambana. kurwana n'ibikugwanya, Unakwenda kushindana na vitu vinashindana wewe. abagukiye kubanesha bose. Walio kusimamia kwenda kuwashinda Icyo wote. satani yari yashoboye Kila shetani aliweza, kwari ukukwaka ijambo, ilikuwa ni kukunyang'anya neno. kwizera warakwiga, Imani uliijifundisha, nyuma y'isi itatu kugahera, baada ya siku 3 inaisha. subirana ukwizera kwawe mu izina Lakini rya Yesu, ongeza usimame na imani yako kwa jina la subirana Yesu. inkomezi mu izina rya Yesu, Ongeza kuwa na nguvu katika jina la subirana Yesu. y'amasengesho mu izina rya Yesu. Ongeza kuwa na ile maombi tena kwa jina la Kijya Yesu. gihe warasenga Ile nyakati ulikuwa unaomba n'ababanyi bakavyumva, na majirani ariko wanasikia, usigaye usenga mugongoshe, lakini kwa sasa unaomba polepole. subirana amasengesho yawe mu izina rya Rudiana Yesu. maombi yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Ubu tugiye guhangana n'ibiduhanga, Tunakwenda kupambana vitu kandi tugiye vinatupambana kubinesha. na tunakwenda kuvishinda. Intsinzi turayifise, Ushindi kuko tunao, turi kumwe n'uwanesheje. maana tuna yule ambaye ameshinda. Intsinzi turayifise, Ushindi tunao, kuko turi kumwe n'Imana. maana tuko na Mungu Ibyaguhagurukiye kusimamia. biratangaye uno munsi, Vinashangaa leo, kuko uyu munsi nawe ugiye kubihagurukira. maana leo na unakwenda kuvisimamia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibyaguhagurukiye ugiye kubihagurukira nawe, Vile kusimamia Mungu anakwenda kuvisimamia. ibyakunesheje nawe ugiye kubinesha Vile mu izina rya kushinda Yesu, Mungu anakwenda kuvishinda kwa jina la Yesu. ibyagutsinze nawe ugiye Vile kubitsinda mu izina kushinda rya Mungu Yesu. anakwenda kuvishinda kwa jina la Ijambo Yesu. wari watakaje uraryakiriye mu izina Neno rya Yesu. lipoteza unalipokea kwa jina la Yesu. Amasezerano watakaje urayakiriye, Ahadi umepoteza unazirudishwa kwa imbaraga jina la Yesu. watakaje urazakiriye mu izina Nguvu rya Yesu. umepoteza unazirudishwa katika jina la Yesu. Ko watakaje Kufunuliwa ulipoteza unarudishiwa. amajwi watakaje urayakiriye mu izina Sauti rya za Yesu. Mungu umepoteza unarudishiwa kwa jina la Yesu. Uvumvisho watakaje urabyakiriye mu izina Kutabiri rya Yesu. umepoteza unapokea kwa jina la Yesu. Inkomezi zimwe mu watakaje Nguvu urazakiriye mu za izina kiroho rya Yesu. umepoteza, za kiroho umepoteza unapokea Ububasha kwa jina la Yesu. watakaje urabwakiriye mu izina rya Mamlaka Yesu. umepoteza unarudishiwa kwa Wewe jina la Yesu. uyu munsi Kuanzia leo wanditswe ko kirazira, umeandikiwa kwamba iwezekana. biranditse ko uri nawe uzoshobora kuguhanga ngo Hakuna agushobore. atakayepambana wao kuweza. Ugiye kugenda n'ijambo, kandi ijambo rigiye kugukorera, Neno linakwenda kandi kutumikia. ijambo rigiye guhindura ubuzima Neno bwawe, linakwenda kubadilisha maisha kandi yako. ijambo rigiye guhindura umugabo wawe, Neno linakwenda kubadilisha kandi mume ijambo wako. rigiye guhindura umugore wawe, Neno linakwenda kubadilisha kandi mke ijambo wako. rigiye guhindura ababyeyi Neno bawe, linakwenda kubadilisha wazazi kandi wako. ijambo rigiye guhindura abana bawe. Neno linakwenda kubadilisha watoto wako. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe
bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.